Sanibonani futhi bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kuphinze sibuye egameni lika Jesu. Amen. Kwangathi besingeke salahla lokhu lebesele sihamba ngako. Le direction besihamba ngayo uhlale kuko egameni lika Jesu. Amen. Uthi igogweni ngalomnye umnyaka ubona umbono kwakini angadi uthi nakefika enkonzweni asitshela fika wethukile impela kuthi lalina kunomoya lomkhulu basemotweni uthi kwakunemuntu lebeka lokho akhuluma nalo driver athi salubamba le line nikhona bazalwane. Nami ngiyokhuthaza lokho ukuthi bazalwana asende njani asibambeni le line noma tikhona letivunguvungu letilwisa ivangeli kodwa wena sale wenda njani ubamba le line uthi cha ngisayi ngala ngoba wathi ukuthi ngala utawukhala katsela uye kuphi nangala awathi uyokhala katsela uyende njani. Manje ngikhuthaza lapho nje bathandekayo aseta umshumayeli kuthi ngilona loyo umuntu omusha lokhona la bamba ilayini. Haleluya. Ngavumi umuntu omusha kuphambuka njani phambuke egameni lika Jesu. Amen. Siyokama bazali ukhona babemntwana ngaphakathi kwethu. Baba wethu lonamandla nonguyise wenkosi yethu Jesu, siyabonga uNkulunkulu wethu usibizele kule ndaba ngoba unenjongo nempilo yethu. Siyabonga wena wawukhona elithi izwi lakho uzakuma kuze kube phakade. Bantwana bakho laba Nkosi wazithengela bona ngegazi lakho. Izwi lakho lithi ungevume unyawo lwabo lushelele. Baba sebezwile ukukhuluma kwakho, thandazela umoya ozogcizelela ukuthi lokho esikuzwile kungasaphunyuki. uNkulunkulu wami sihambe ngako kube ngumhlahlandlela, kube ikhampasi yempilo yethu. Siyathandaza egameni lika Jesu Kristu, imimoya yobumnyama iyahlulekiswa. uNkulunkulu wethu lona amandla wonke okunguwona odidisa ukukhuluma kwakho, uthi sewukhulume ile uNkulunkulu wami bese kuchazeka ngenye indlela. Uthe masihlale kuwe na uzawuhlala kithi. Uthe sawucela sikuthanda usikholwa. Sikhulekela lokho kukholwa Nkosi ukutshala enhlizweni. Singabi nako kungabaza ezwini lakho lokho kushilo kume njalo namuhla kuze kube phakade. Fihla abantwana bakho Nkosi labo basebenzisayo ukuchasisa izwi lakho nokufundisa isifundiso sezwi lakho. Bafihle Nkosi kungabi yibo silalela umdumo wokukhuluma kwezwi lakho. Sisizakale thina sonke indlela yethu kube ile ekuthokozisayo egameni lika Jesu Kristu, inkosi ephilayo nebusayo nezobuya masinyane ukulanda ibandla manje kuze kube phakade naphakade. Haleluya. Ngithathe leli thuba bazalwane ngibingelele ubaba ekhona phakathi kwethu, sibingelele nakugogweni, sibingelele abafundisi bonke, ibandla lonke lika Kristu egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga bazalwane ukuba nethuba elihle kangaka. Nami ngibonga inhlanhla yokuthi ngibe khona kulezi zifundo ngizwa icoshela nami bazalwane, ngoba le ndaba ekhulunywa la bazalwane akuyona yabantu abasha. Ushile umfundisi lama ekhuluma because lapha eBhayibhelini akubhalwanga ukuthi umuntu omusha hlala
ifocus kaJesu yayingekho kumuntu omusha, but ifocus yakhe yayikubafundi bakhe, ikubaJuda, ikulabo abangama-Gentiles bazalwane. Ngamanye amazwi ifocus kaJesu yayikulabo abamlandelayo abakholwa nguye, okuwukuthi ke umlayezo omkhulu bazalwane lo ola kule ndawo. Nami ngizophuma la bazalwane ngiyohlala egameni lenkosi. Amen. Kuyona le ndaba bazalwane ebeyifundwa egameni lika Jesu, ngicela sibuyele kuyona, kodwa ke ngoba isifundiwe kunento eyi-1 engifuna ukuyoyilanda khona bese siya lapha encwadini kaMateyu bazalwane egameni lenkosi ku chapter 15 kuyona le ncwadi kaJohane bazalwane. Ngicela ongifundelayo angifundele uverse 6 no verse 7. Indaba yami bazalwane ikulento okukhulunywa ngayo lapha kule siyasihlahla kwathiwa uma kubizwe ngokuthi ama benefits okuhlala. Nezwe bazalwane. So ngifuna ukukhuluma ngalama benefits bazalwane okuhlala kuye. Bese ngiyachaza ukuthi kulama benefits khona inkinga ekhona esingayinakanga engifuna ukuthi ke siyibuke. Ngicela sifunde nje uverse 6 no verse 7 egameni lenkosi. Engahlali, asiqale ngokungahlali. Amen. Ngamabomu bazalwane ngithathela amavesi amabili egameni lenkosi. Amen. Kunento ongayiqaphela la ukuthi uma uJohane ebhala, it is the very first time asebenzisa i-clause ka-if lapha ku verse number 6, and lo if uyi-condition. Niyezwa bazalwane. So yilena engifuna ukuyistressa la bese ngiyadlula, ngoba once umbhali wakhuluma into akhulume into bese asebenzisa igama lika uma, that means akubona bonke. Niyezwa bazalwane. Kodwa uveza umqondo ukuthi lowo, lento efana nokuthi yilowo naloyo, if nina nihlala kimi kungenzeka vele ningahlali bazalwane. Amen. But lento lena bazalwane ku verse number 7 ine promise, ku verse number 6 isitshela ngomuntu ongahlali ukuthi kuyena kuzokwenzakalani. Amen. So kusho ukuthi ke uma umuntu omusha ekhona la, uma umuntu omusha uke wenza iphutha uma ungahlali kuye, this is what is going to happen empilweni yakho la ku verse number 6. Kodwa uma, niyezwa bazalwane, uma umuntu engahlali kimi, lana kunento engathi it's a sort of umuntu une choice. Kubizwa ukuthi kube khona umuntu onqumayo, uyathanda yini noma awuthandi. Ngamanye amazwi kusho ukuthi njoba kusetshenziswa lo uma, uJesu ufuna umuntu ozoyinqumela yena but ongezokuphoqwa ukuthi ahlale. That's why kusetshenziswa le clause le eyi condition bazalwane, ukuthi uma umuntu ezikhethela ukungahlali kimi
Haleluya. Lelo gatsha uma lingekho kuye lithi ke na ulahlwa ngaphandle abune bese bayawabutha bawaphonsa emlilweni. Angiyibeke ke ingozi yalesifundo bazalwane ukuthi iyini. Uma usuhleli la wafundiswa ngalendlela kungenzeka awumunye akujabulele ukuze Caroline. Uma ngabe buyele emuva aposte kuma status ezumuntu obusisekile kodwa uthola ukuthi akwenzakalanga lutho kuye. Uzoqhubeka angahlali. So ingozi ke bazalwane ngifuna ukukhuluma ngengozi yokungahlali kuye. Lithi ke iBhayibheli lelo gatsha liyathathwa lilahlwa ngaphandle. And once lasuka kuye same time liyabuna bazalwane. Ngoba la ebelinokuphila khona alisekho khona. Niyezwa bazalwane. Ngamanye amazwi once umuntu wangaba nalobudlelwana noJesu impilo yakhe bazalwane izoba ngenye indlela embi nexakile. Ayinasizo ibunile. Ngamanye amazwi even abantu iyabanukela because isiphumile labe ithola khona ukuphila bazalwane. Ngifuna ukuveza leyo ngozi kule ncwadi leka uma enelithi iBhayibheli ke lelo gatsha liyathathwa. Niyezwa bazalwane. Liyathathwa ayathathwa wonke abuthwe aqoqwe ahlanganiswe ndawonye bese kokhela umlilo ngoba awanamsebenzi. Lokho kusinika idea bazalwane yalento uJesu akhuluma ngayo ekubuyeni kwakhe ngosuku olukhulu ukuthi kuyovela ingelosi kwimimoya yonke kwimkhawulo yonke bazalwane bese kuyabuthezelwa labo bazalwane abakholwayo bese laba bazosala bazalwane nabo banomvuzo wabo basazoqoqwa bese bona bayolahlwa ingunaphakade. Ingozi bazalwane ukuthi noma sifunda asikubonge lokho esikufundayo bese siyakubambisisa bazalwane ngoba kumnandi kunjalo kusibusisa kunjalo kodwa bhasopa ingozi. Amen. Beku verse 6 loyo. Singene lapha ku verse number 7. Aphinde lo mbhali abuyele kule clause lena athi uma. Niyezwa bazalwane. Loyo okhethayo uma nihlala ke manje kimi. Ngithanda lele lithi manihlala kimi belibe lisebenza nihlala kimi. This time besa eda namazwi ami ehlala kini. Niyezwa bazalwane. Into enkulu leyo bazalwane. Uhlezi lapha kuye namazwi akhe ahlala kuwe. Lokho kusinikeza ukuba obedient bazalwane. Amen bantu abasha. So kusho ukuthi yonke into uJesu ayishoyo wena njengomntwana kaNkuluNkulu uyayamukela. Ibhlungu iyajabulisa kodwa njengomntwana kaNkuluNkulu uyayamukela. Amen. So uthi ke uma namazwi ami ehlala kini lapha ku verse 7 niyocela noma yini enekuthandayo nikwenzelwe. That's the promise. Lelo zwi lingephuthe. Niyezwa bazalwane. Assurance bazalwane. It's a promise. Lokhu uNkulunkulu akuthembisile uyakufeza bazalwane. Kodwa uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini nizocela noma yini nenzelwe. Nansi ke problem yabantu abangahleli. Umuzwa umthandazweni ethi baba wena uthe ezwini lakho ufuna le promise kodwa akahleli.
niyezwa bazalwane, but iBhayibheli lithe uma nihlala nizocela noma yini uma nihleli, but iproblem ucela nabantu abangahleli. Bafuna lezi zinto zabantu abahlalayo, bafuna ukuyibona zenziwa. Ngamanye amazwi bazalwane, sinezinto ezinhle uma sihleli, kanti sinezinto ezimbi ezizosilandela uma singahleli. Amen. Bengifuna nje uku-emphasize kulama verse amabili. Le clause ka if kuphela bazalwane. Hallelujah. So siyabonga ke sizwile labazalwane ukuthi kunalama benefits alokuthelwa kwezithelo bazalwane. Ukuthi mawuhleli uyathela izithelo. Ngeke ngaveza ngilapha phansi ukuthi uma kuvela lesiyasithelo, isithelo asidliwa yigatsha elisithelayo. Niyezwa bazalwane? But isithelo sidliwa abantu besilanda egatsheni. Uma mina ngila bazalwane ngimila ngiyigatsha, nina niza kimi nizodla isithelo kimi, umuntu obenefitayo uwena ohlezi lapho. Umuntu ozobonga uwena ohlezi lapho ukuthi seze samnandi isithelo, bese udumisa umnikazi waso okunguNkulunkulu. Amen. So ngi-emphasize lokho bazalwane. Bese kwathiwa kuphenduleka imithandazo, because ayikho into ongayicela ingenzeki. Besikhuluma la nomfundisi ukuthi kwesinye isikhathi izinto zenzeka noma ungacelanga, because lo ohleli kuye, angithi bazalwane, kuthiwe umhlobo wakho, uyazi umuntu ohlala naye akadingi ukuthi umtshele ukuthi wena isicathulo unaso, uyazi uyabona ngesikhathi sakhe uzobona elethi isicathulo. Niyezwa bazalwane? Kuma benefits okuhlala. Haleluya. Bese kugcizelela nje bazalwane, kuthiwa sikhazimulisa uNkulunkulu. Lelo ke bengifuna ukulisa lapha kuMateyu chapter 7 la elithi, noma ngicela silifunde bazalwane, kuMateyu chapter 7 ngoba vele ila bengizongena khona. Or not 7, sizoqhubeka ku7 lapha kuMateyu chapter 5 I think go verse 14 la enethi nina nokukhanya kwezwe. Cela ongitholelayo angifundele bazalwane. Yes. Niyezwa bazalwane? Ene lo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, it is the command. Niyezwa bazalwane? Uthi makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, bathi mase bekubona ukukhanya abadumisi nina kodwa abadumisa uYise osezulwini. Niyezwa bazalwane? Uthi nina ningumuzi owakhe entabeni ongesitheke. Umuntu ohlezi kuye bazalwane ufana nalomuzi, angithi uthela lezithelo ziyayiphumela ziyayibonakalela, noma sephumela kubantu bazalwane ufika kubo bese ayakhanya. Akafani nesibane esifakwe ngaphasi kwetafula. Sikhona bazalwane? Kodwa sibekwe phezulu ukuze wonke umuntu ongenayo athi mayefika
noma ubeqhamuka endaweni enobumnyama mayesengena ngaphakathi abone sekukhanya. Haleluya. Ene lokukhanya bazalwane kufanele kukhazimulise uNkulunkulu. Ingakho ngithe mina lezithelo bazalwane zidliwa ngabantu. Engani labantu ababona ukukhanya. Akusimina engiyibona ngingukukhanya. But kufanele abantu babone ukukhanya kimi. Ngale mpilo yami bebengazi ngayo izolo. Bathi mase beyibona namhlanje ikhanya. Bese bathi ngempela uNkulunkulu wasezulwini uyaphila. Babona ukukhanya. Haleluya. Ababonanga isibane esifihliwe esifakwe ngaphansi bazalwane. Haleluya. So bengikuleli phuzu ke lelithi ke kuveziwe la ukuthi sikhazimulisa uNkulunkulu. Bese uma ngabe siqhubeka kwathiwa sithandiwe nguNkulunkulu. Amen bazalwane. Sithandiwe ngubani? nguNkulunkulu. Ngifuna ukuveza lento yaloluthando bazalwane. Kukhona uthando uthando lihlukene kawu4 bazalwane. Ake ngichaze nje oluthathu kulona. Kukhona uthando bazalwane labantu ababili behlezi emshadweni. Uthando lolo bazalwane. Kodwa akulona lo lokhulunywa ngalo la. Bese kuba khona uthando okuthiwa is a brotherly love. La khona umzalwane ethanda omunye umzalwane. Abantu bethandana la ngaphandle. Niyezwa bazalwane. But loluthando okukhulunywa ngalo lana kuthiwa it's a agape love bazalwane. Uthando lukaNkulunkulu. The unconditional love bazalwane. Uthando olukuthanda noma kuthiwa wenzeni. Yabona malithi iBhayibheli ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela. Uhlobo lothando bazalwane okukhulunywa ngalo. Ukuthi uNkulunkulu akabheki ukuthi sihluleke kangakanani, siphuma emndenini onjani, sinemali asinayo, kodwa usithandile bazalwane. Usithande sifundile sangafunda, siphansi siphezulu, kodwa usithandile. Haleluya. So kwasekuthiwa ke ukugcwala kwenjabulo nokuthi sibe ngabahlobo bakhe. Bengidlula lapho bazalwane. Amen. Ngicela seke kule ndaba ke kafishane engifuna ukukhuluma ngayo kuyona lo Matthew chapter 7. Sifunda verse number 24 bazalwane. uJesu beshumayela la amazwi akhe okugcina elapha entabeni abafundi bakhe ehlezi nabo kanye nezixuku ebafundisa, because manje osebafundise yonke into ekugcineni wayesevala ngalamazwi. Ngicela siwafunde bazalwane. Amen. Nginalamazwi bazalwane ebengifisa ukukhuluma ngawo uma kusakhulunywa ngale ndaba yokuhlala bazalwane kuye.
inhlizweni yami kuvuke lawa mazwi bazalwane ukuthi uma sihlele kuye because la zembili izinto njoba ngiqale ngaloya uma ngibuyela kukona futhi bazalwane lana uJesu sifanekisela ngamadoda amabili bazalwane lamadoda amabili ayakha kodwa izindawo abakha kuzo zahlukene bazalwane ngoba sizwa indoda yokuqala lithi iBhayibheli yathi mayakha yakha edwaleni ngicela ukubambe lokho yathi mayakha yakha edwaleni kusho ukuthi indawo eyakha kuyo bazalwane noma indawo eyasondela kuyo yaba sendaweni right la izokwakha khona lithi yathi mayakha yakha indlu enhle bazalwane uma ngabe yakhiwe lendlu amasizini ke la ngaphandle bazalwane awafani njengoba amasizini ewu4 kuzoba khona isizini la ilanga lizoshisa khona kakhulu lendlu ya experience leyo sizini ya experience imvula zakhona alibonga igama lenkosi kwafika bazalwane ubusika uma ngabe kufika ubusika bahamba nomoya uma ngabe phamba nomoya kwasha nemililo lendlu yashayeka ngayo yonke indlela bazalwane kodwa lithi izwi likaNkuluNkulu yama ngoba yakhe edwaleni lingubani idwala bazalwane idwala linguJesu Kristu yayakhele kuye yayincike kuye yayibanjwe nguye uma kufika izikhathi ezinzima kwasho ukuthi yakhe endaweni right bazalwane idwala likhona liyisekele lendlu kunjalo ukuhlala kuye abahlala kuye bahlala edwaleni bazalwane noma vele njengesiqu encwadini kaJohane but encwadini kaMateyu umveza njengedwala ukuthi bonke abazokwakha kuye kuyofika lonke uhlobo bazalwane kodwa ngeke besebenzeke lutho bafana nomuntu othela izithelo ngesikhathi esenzima haleluya sikhona bazalwane bese athi kepha mayeqhubeka emva kweyimvula lithi lena enyeke wathi lathi malithela imvula zathela nalena enyindlu eyakhe esihlabathini amen ene mawungaqaphela ukuthi uhlobo lwemvula elashaya indlu esedwaleni nohlobo lwemvula olwashaya indlu esesihlabathini akuvezwanga bazalwane ukuthi khona ezazi inzima kunezinye kodwa umbhalo usinikeza umqondo okungathi kwakuhlobo lodwa lwemvula olalizotesta uhlobo lombili lezindlu alibonga igama lenkosi leyo ndlu ifana nabantu abakhona kuye kodwa bangatheli izithelo ngoba bengancikanga kuye ngoba bengenabo ubudlelwano kanye naye amen bazalwane lithi kana ufana nendoda eyisiwula eyakha emhlabathini kwathi makufika isikhathi esinzima kwashaya imvula kwashaya imimoya kwashaya isiqhotho kwashaya lonke uhlobo bazalwane can you imagine ama millions ngoba kunento bazalwane esingayinaki ifoundation yendlu liyezwa bazalwane ifoundation yendlu ungabona wena istructure sisihle uhamba uyidumisa leyo ndlu uthi uyadlula after 2 weeks uyitholiwe phansi umangali indlu enhle kangaka kanjani indawo eyakhelwe kuyo bazalwane ifoundation yayo beyinjani alibonga igama lenkosi that's why uJesu uma ngabe ekhuluma ngelinye ilanga lapha encwadini
yezenzo oPetro beqeda kuphilisa enye indoda ayavukwa lamadoda lawa ayikhulu zangalesa sikhathi athi wamadoda lokhu nikwenze ngaliphi igunya nikwenze ngamaphi amandla bayazi ukuthi kunegunya kunamandla njengoba lo muntu ephilile uthi uPetro mayesukuma uthi uma sibuzwa namhlanje kwenze njani kodwa ke impendulo yile ukuthi lokho kwenzeke ngoKristu Jesu oyitshe eladelelwa yini ninabakhi kodwa selenziwa laba inhloko yegumbi Nkosi kudala kwakunetshe lalibalekile bazalwane elalifike libambe ifoundation bazalwane likhandele khona leli lingene la kule khona lingene la kule khona lingene la kule khona lingene lapha kule khona elalijika ekwakuthi noma kufika hlobo luni bazalwane lelo tshe libizwa ngecornerstone alibonga igama lenkosi noma ngaqhamukani bazalwane uma kunalelo tshe lelo kodwa once yakhiwa indlu ingenalo lelo tshe kuyona leyo ndlu kuyoba kukhulu kuwa kwayo noma ngathiwa beyinhle kangakanani niyezwa bazalwane so nale ndoda ke yakhela emhlabathini kwafika imvula zashaya kwangathi yathula iyama zaqhubeka zashaya kwangathi yathula iyama zaqhubeka zashaya kwaba khona icrack ebakhona wathi umnikazi wendlu imali zami ingaka ngiyisebenzile yaqhubeka yashaya yaqala yadilika bazalwane unjalo umuntu omusha ozophuma la namhlanje ewezwile lawa amazwi akhulunywe la kodwa athi mayefika lapha yana ngawenzi uyofana nalendlu bazalwane niyezwa abantu abasha that's why ngithi lesifundo sibhlungu ngoba sinikeza ipromise enhle sithi niyocela noma yini niyenzelwe bese siyajabula siyacelebrate because uNkulunkulu wethu unjalo bazalwane uyasibonelela kodwa bese kuba nalokho ukuthi wena ke ongenzi wena ongahleli kuye bese inkinga yakho wena uyanqunywa bese uyabona bese kuzabantu abazoqoqa amen so yilawo mazwi bazalwane enginawo egameni lika Jesu haleluya ukuthi masibe ngabantu abazokwakhela angibaleki kakhulu bazalwane kule yandaba kodwa ngiyisekela ngedwala ukuthi wena wakhephi wena uncikephi ukhona yini kulo lelidwala lendlu yakho le yakhelephi lendlu yakho likhona yini idwala kuyo kukhulunywe ngomoya oyingcwele bazalwane kwakhulunywe ngaye uJesu athi mina noBaba simunye nathi samenyelwa ebunyeni bazalwane kwathathwa umoya oyingcwele kwathi uzophila kini ingunaphakade nengunaphakade ngamanye amazwi sesithatha idwala langena la ngaphakathi kulendlu njengoba imile incike edwaleni noma ngathiwa kuqhamukani kodwa yakhele kuyidwala elinguKristu Jesu haleluya sikhona abantu abasha angekho mude kakhulu kodwa bengithi angidlule lapho egameni lika Jesu bese ngivala ngokuthi ke sisazoya embuzweni ngivale ngokuthi ngilandela leli gama njoba ngeke ngasho ukuthi lisebenze izikhathi eziningi leli lithi hlala ngifuna ukulanda lapha encwadini kaRuth bazalwane ku chapter 1 ngicela ungangifundela uverse number 14 egameni lenkosi ku chapter 1 encwadini kaRuth
chapter 1 verse 14. Badazuluka baphinda bakhala. U-Orpa wamanga uninazala. Kepha uRuth wanamathela kuye. La ezulwini lisebenze ngokuthi wanamathela kuye. Niyezwa bazalwane? La kwilona kwile version engiliphethe lithi but Ruth clung to her. Hallelujah. And mawulibheka leligama lisakhuluma igama elifanayo naleli lokuhlala nokunamathela bazalwane. Amen. Ngoba masihleli kuye uJesu sifana nabantu abanamathele kuye. Sincike kuye ngayo yonke indlela. La kule ncwadi bazalwane esiyifundayo kaRuth lithi iBhayibheli kwake kwaba khona indoda okwathi ngesikhathi sabahluleli bazalwane. Lithi iBhayibheli kwafika indlala eBethlehem enkulu. Uma kufika indlala kwaphoqa le ndoda nomndeni wayo ukuthi iphume iyezweni lakaMowabi bazalwane. Uma ngabe ifika ezweni bazalwane igama lendoda uElimeleki bazalwane. Kanti kuyovela ishwa elokuthi mayifika ezweni ivela ishone. Uma ngabe ifa kwasala umkayo uNaomi. Wasala namadodana ayo amabili bazalwane. Lithi iBhayibheli after 10 years amadodana avela afa nawo kanye kanye. Ngaleso sikhathi uNaomi wasala nabomakoti bakhe ababili bazalwane. Uma besala nabomakoti ababili lithi iBhayibheli kwafika umlayezo kuNaomi ukuthi uNkulunkulu likhumbule izwe lakubo. iBethlehem indlala iphelile. Lithi uNaomi wathatha isinqumo bazalwane sokuthi abuyele ezweni lakubo. Kodwa ubuyela uNaomi ulusizi bazalwane because ulahlekelwe iyona yonke into ayeyithanda. Lithi iBhayibheli ngekhathi ehamba uyababiza labo makoti uzobahlalisa phansi uzobatshela ukuthi sengithatha uhambo liyezweni. Alibonge igama lenkosi. Uthi ngakho abantu abami ngicela nibuyele emuva nibuyele emndenini yenu nibuyele koNkulunkulu benu. Ngoba phela bazalwane ngalesa sikhathi isizwe nesizwe besinoNkulunkulu waso ebesikhonza yena. uIsrayeli yedwa owayenoNkulunkulu wasezulwini. Kwakukhona uNkulunkulu owayekhonzwa kwaMowabi. Ngenhlanhla enkulu bathathwa ngabantu abakholwayo banamathela kuNkulunkulu wabo. Amen bazalwane. So uNaomi kusethi ke manje ngiyanicela bomalokazana bami ngobubele ngicela nibuyele emuva. Lithi iBhayibheli lafika lahlaba laphukela bazalwane. Kwaba buhlungu ngalendlela emangalisayo. Lithi bakhala bobabili bazalwane. Abangavuma ukubuyela. Walibephinda phindelela bazalwane uNaomi. Wathi ngiyanicela abantu amami buyelani ngoba angisazi ukuba nayo ingane mina. Nana ngeke nikwazi ukuhlala nilinde. Amen bazalwane. Lithi lo oyedwa ogama lakhe linguOrpa bazalwane. Lithi wafika kuyena wamanga bazalwane maqede wakhala wabuyela emuva kuNkulunkulu wakhe eyithixweni zakubo. Lithi iBhayibheli uNaomi wathi kuRuth kuyoba kuhle nakuwe ukuthi ukwenze lokho kwenziwe usisi wakho. Nansi indaba engiyithandayo bazalwane. Lithi iBhayibheli uRuth wathi ungangikhulumisi ungangincengi ukuthi ngibuyele mina kuNkulunkulu wakithi. Into engiyithandayo bazalwane lithi wanamathela kuye. Into engiyifundile ukuthi uNaomi bazalwane waba isibonelo. Ngamanye amazwi waba umuntu othela izithelo ezabonwa naURuth.
ngikhona bazalwane. Wathi nginokuthi ngibuyele endaweni engiyijwayele kungcono kuyezwena engingalazi ngoba ngibona umuntu ogama lakhe lingunawona. Ngakho nginamathela kuye. Haleluya. Kunento bazalwane isimangaliso ayikhuluma. Wathi ngicela ungangicengi Naomi mamezala wami. Wathi lapho yakhona nami ngiyakhona. Uthi uNkulunkulu wakho uzoba uNkulunkulu wami nami. Khona into eyayibonakele. Khona into eyayiboniwe bazalwane. Amen. Kunesithelo esasibonakele. uRuth wakhetha ukuthi akhethe uNkulunkulu angamazi. Kodwa mkhethe ngenxa yowesifazane umamezala wakhe ophila ivangeli phambi kwakhe. Ngifuna ukuthi umuntu omusha kunabantu ababhekile. Kunabantu abafuna ukunamathela kuwe. Alibonge igama lenkosi. Ziyavela yini lezithelo kumuntu omusha ohlezi la? Ongathi umuntu ongakholwa ongamazi uNkulunkulu athi wesisu sibanibani webhuti uyibanibani ngiyamfuna lo uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami nami. Haleluya. Wathi mayasho njalo wathi la uyakhona ngiyakhona. uNkulunkulu wakho uyoba uNkulunkulu wami. Abantu bakho bayoba abantu bami. Haleluya. Ngizosho njalo bazalwane ukuthi asihlaleni kuye. Uma sihlala kuye bazalwane siyomkhazimulisa yena. Ingakho lithe makhanye ukhanya kweni phambi kwabantu babona imisebenzi emihle. Into engiyithandayo wathi uRuth mayefika ezweni laseBethlehem wafika kubantu angabazi. Abamkhweshinanga into eziningi kodwa bafika bamthanda bazalwane. Kangangokuthi indoda eyayibaluleke kakhulu ogama layo linguBoaz bazalwane. Who was the type of Christ bazalwane? Owayengumhlengi wangaleso sikhathi. Lithi iBhayibheli waze wayithathela yena waba ngumakoti wakhe. Lo Ruth bazalwane esikhuluma ngaye wabezizwe uma ungayomtrace namhlanje eBhayibhelini uzomthola kwigenealogy la uJesu azalwa khona. Uhlezi khona emlandweni ngoba wanamathela bazalwane. Nathi masinamathela siyocela noma yini bese siyayenzelwa. Haleluya. Cela ukuyivala lapho egameni lenkosi. Amen. Manje Jesu usiqalekisa kanjani lesihlahla ngoba live lenkosi lisimanje ke kwakungasiso sikhathi sokuba sithele dithelo. Kungako nje sasingenathi ithelo lesihlahla. Manje Jesu uyasiqalekisa lesihlahla. Mina ngifuna ukubuta ukuthi manje kanjani. Amen. Nawo umbuzo bazalwane. Mhlambe makukhona ongasilekelela khona ngapha singajabula bazalwane. Kepha ekseni esebuyela emzini walamba wabona umkhiwane owodwa ngasemndleleni weza kuwo akafumananga lutho kuwo amacabunga odwa wayesethi kuwo akungabe kusavela sithelo kuwe naphakade umkhowane wabuna khona lapho. Bekubona lokho abafundi bamangala bathi umkhiwane ubune kanjani masinyane na. uJesu wayesephendula ethi kibo ngiqinisile ngithi kini uma ninokukholwa ningangabazi aniyokwenza okumkhiwane kuphela kodwa noma nithi kule ntaba ncukuleka. Okay, ngathi iyacaca. Bekhuluma ngokukholwa. Ikhuluma ngokukholwa. Yes. Iemphasi ayikho emkhiwaneni.
kodwa umkhiwane wasetshenziswa ukuveza ukukholwa ngoba indaba eyodwa le exoxwayo umkhiwane uyabuna ngaphezulu kodwa ngenzansi kunesizathu sokubuna komkhiwane ukuze kuvezwe lokukholwa angazi noma uyayizwa yini kusho ukuthi uJesu wayetshela abafundi bakhe ukuthi nginenzela iexample ngalomkhiwane ngiyawuqalekisa manje wabuna bayamangala hawu Jesu wavele wabuna ngokusheshsha okungaka uthi nani ningakwenza lokhu engikwenzile ningasho nakulentaba ukuthi iqukuleke uphonsekele so isifundo la singukukholwa nothi umkhiwane obunayo yiloko ekufanele ukuthi sikulandele ngoba ngeleli verse lisupportwa elinye lingaphansi alizimelanga lodwa ukuthi singalifunda sigcine kulo kodwa sifuna ukumuzwa ngaphansi ukuthi uqhubeka athini angazi noma ke ese right uyane uma ulifunde walihlukanisa nendaba njengoba usho ukuthi ngaphasi kukhonani uwathatha le part leyo yokuqalekiswa komkhiwane and ubukele leshiwo ngilomyala ababhali ukuthi kwakungasiso nesikhathi sayo uzaba nento engekho right kuwe ngoJesu ukuthi waye uqalekiselana kodwa naso ubuke uyabona ukuthi uJesu wayeqonda kundlulisa umlayezo omkhulu walento umfundisi akhuluma ngayo la uJesu bekaqonde khona lokuthi nababuya bathi bayamangaliswa ukuthi lo mkhiwane sithena sindlula uJesu wawuqalekisa buka njalo sowubune njani uJesu ovela uqonda kule ndaba bekafuna kuyakiyo ukuthi nineka niyo ukwenza komkhiwane kuphela niyawukhuluma entabeni kwenzeke njengokukhuluma kwenu kusho ukuthi iemphasis njengoba umfundisi asho ikuloku asayakiko kulamavesi angenzasi leyo mkhiwane bewuyisebenzise ukuthi ibe ingazele vakalako kuloko layakiko ngenzasi ukuba akawuqalekisanga umkhiwane bekangayichaza njani lento ngendlela ezwakalako ingakho sesibonga nafunda le verse nina nihlele kudenani ngamuva uyekele kulifunda aqhubeke nalo wathi wose iyacaca nomfundisi wenza njengoba enza wathi izandla ngamanye amagama livelela ziphendula le verse ngenzasi kodwa ngenhla liba inkinga ngenzasi libe sicazululo siyabonga amen angithi ke mfundisi kunalento uJesu abejwayele ukuyenza leyo ukuthi mayekhuluma asebenzise izinto ezijwayelekile nezaziwayo that's why bethi mayekhuluma khulume ngama parables kodwa efuna ukufundisa isifundo esithile ene kaningi abafundi bebebuza ukuthi lokho ke sekuchaza ukuthini manje because nabo bekubadida okunye kwabo uma efuna ukuyenza nje into ibe clear ubekhuluma ngomfanekiso eBhayibhelini amen so nalana ukhuluma ngomfanekiso kodwa into abefuna ukuyiveza ukukholwa kule ndaba le ngicabanga ukuthi iyacaca ngithi mina lempendulo lena iyangikhanyela ngoba ngalesikhathi sesilindiwe athi manje isihlahla uyasiqalekisa yabo nasho njalo sesilindiwe ngithawu Jesu manje sosiqalekisa kanjani isihlahla nase uphendula kuthiwa akufanele singene ngesango mina la kwangahlali kahle ukuthi kufanele singene ngesango kanjani lesihlahla kanjani yakubona kungako mina angavumi angavunyiswa ngokuthi kufanele singene ngesango uJesu bekandlula mosilesihlahla nesihlahla besingekho la singena khona Jesu uyandlula ubona isihlahla lesihle so yasiqalekisa Jesu manje sengiyeva ukuthi hayi Jesu ufuna kwena ini uprove ukholwa lokho kuyangenelisa amen ngathi ufuna okay Mfundisi Mtawu ngicela ukubuza ngale kuMatthew ngiyezwa niyachaza ukuthi uJesu ayifundisa ngokukholwa la mina ngazi noma senginokukholwa okuncane bazalwane ngicela ukulifunda ngangomuso ekuphumeni kwabo
eBethania walamba wabona umkhiwane ukude unamaqabunga wasondela ethi mhlawumbe angathola utho kuwo esefikile kuwo akafumananga lutho amaqabunga odwa ngokuba kwakungesisi isikhathi somkhiwane bese ke lapha ya ku14 ngoba ngizwe nithi uchaza nje ngokukhola mhlawumbe sengilahlekile ngithi uJesu wakhuluma wathi kuwo akungabe kusadla noyedwa isithelo kuwe kuze kube phakade abafundi bakhe bakuzwa manje ngilahleka la ekuthenini wo kusho ukuthi lokhu usabaqhisa ngokukholwa Qhubeka. okay sekuyongena ukuthi ukuhlanzwa kwethempeli yes Ubuyifunda kubani kuMateyu? bengifunda kuMark bengihambisa ngoline kaSesjane kahle ekuthenini ngathi ngalechaze kaMatthew ukuthi si Jesu yena bebekisa ukuthi abangene ekukholweni ukuthi igunywa namandla ukuthi mabekholwa kodwa la kulokwa Sesjane mina ngathi ngisele ekuthenini uthi Sesjane bekungesiso phela isikhathi sokuthela manje Jesu uqale kuseleni kanti isikhathi bengesiso yena so uthi ke manje kulesihlahla uyaqhubeka ngathi uyaqhubeka ngazi noma ngizwa kahle athi kungasaphindi kudle umuntu kuthi qhubeka isiqalekisa Nangu sese ngasho ufuna ukungena. Ngicela ukubingelela bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Angazi noma ngizophendula kahle yini sisi. Ngicela ukufunda uJeremiya 17 uverse 8 wakhona. Ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni ongesabi lapho kufika ukushisa namaqabunga awo abeluhlaza angabi naluvalo ngomnyaka wesigagadu akanqamuki ukuthela izithelo. Haleluya. Amen. Lana bazalwane ngokubona kwami sengifuna ukuphendula lapho sisi ulindiwe. Ngokubona kwami i-Old Testament iprophesya i-New Testament bazalwane. Amen. So la uJesu uma eya kulomkhiwane uya ngeunderstanding yokuthi uzothola isithelo noma yinini mangabe esifuna. Amen. Angithi kuthiwa mangabe sihleli kuJesu sithela izithelo. Lo mbhali lo uthi ena uJeremiya akasabi ngomnyaka wesigagadu, which means kusuke kungesiyo isizini yokuthi athele izithelo kodwa ngoba uhleli eJeswini unabisele izimpande zakhe kulamanzi anguJesu leso sihlahla sihlale sihlaza nezithelo zakhona azipheli. Amen. Nangu sesibona. Ngifuna ukuthi bazalwane ngifuna ukuthi impendulo noma ngabe ngingeke ngiphume nayo kahle kodwa lo munye angayithola kahle ekutheni liBhayibheli ungalithatha uliyise lapho wena ufuna ukuthi likuswithe khona. So kodwa la Jesu bekakhuluma ngalomfanekiso bekungumfanekiso ne endela kulobe kephambi kwakhe endela ukuthi bona babone ukuthi masinyane ngokukholwa kunendvo lengagucuka lengendeka masinyane even nendvo le laphambi kwakho lencane nje. So ngithi mina futhi empilweni bantfu njengoba labantu babane nje angayi eBible school kodwa ngiyacabangela ukuthi bazalwane njengokuba sathi ukuthi Luke bekangidokotela angeke acabanga njengalombadi longakafunzi. So mina na but Colin asicabanga ikufana kodwa sisebenta umsebenzi munye but Colin to hamba yena ngescience mina ngitohamba ngegeneral.
So ngileto timpendulo lengicabangako ukuthi ngiloko ukuthi labantu labayi4 abanamsebenzi yabo ihlukene nemicondvo yabo ihlukene ngiloko nje lengayiletha kuleyo level leyo. Matthew uyabada yena so akakafunzi angibale njalo nje. So Luke ungidokotela ngendeka Luke wayithatha njenge chemist. Ithi iBhayibheli lesihlahla besinamacabunga elakami lithi the tree had leaves lokuthi bekunamacabunga kusymbolize something ebalulekile lesihlahla besivela kwangazuthi sinama fruits because besinamacabunga. That's the only thing esifuna sianalyze lethu why siveza amacabunga ekubeni akusiyo isizini yamacabunga for so yes besingekho ku season but besinama leaves asymbolize ukukhona kwama fruits. And then Jesu uhamba nabafundi bakhe konke bekayenza lapha kubafundi bakhe afuna kubakhombisa yona. Uma ngumzalwane ngampela uziveza njengemuntu okholwayo sindisiwe ubungasindiswanga ubukeka ngathi kusizini yakho kanti akusinjalo. Nalesihlahla senze njalo naso siveze amacabunga kungasiyisizini siyadeceive kwangathi sinama fruits abe engekho. Amen. Remains green even it's winter or summer. Yes. Ngeke bese siyenze ba into eyi-1 lento le. So we need now to analyze that. Yeah. The fig tree, the example here, the fig tree isihlahla somkhiwane. Under general knowledge, you go outside, umkhiwane remains green. It doesn't matter whether it's the time or it's not, but there was no fruits. Yeah. Bengayiveza bazalwane impendulo especially lapha ku uma uyilanda lapha ku Matthew. Ngeke ngachaza inkinga yale incwadi bazalwane ezo3. uMatthew ubengumJuda. uMark ubengayena umJuda. uLuke ubengayena umJuda. So into esingayifunda bazalwane ukuthi uMatthew uyi-eyewitness kaJesu. Niyakuzwa bazalwane? Uphile naye wayengumthelisi ngalesa sikhathi waphila noJesu njengabo Petro. Bese uza kuMark. uMark ubengusecretary kaPeter. Ngamanye amazwi yonke into abayibhala uMark ubeyithatha kuPeter. Kubambe nalokho. Ukuthi ekubhaleni kwabo lezinto mayihlukahlukana bese kuthi ke uma uza kuLuke njengoba usisibonge eveza ukuthi uLuke wayewudokotela bazalwane umsebenzi wakhe kwakuwukwenza iresearch lama gospel ke that's why ebizwa ngama synoptic kunezinto ezifuna ukufana kodwa ezingafani okuwukuthi ke kukhona lona ofike nje wathi nqo kuzona lena ekaMateyu bazalwane sifunda izinto ezimbili kuzona because i-dual prophecy njengalokhu uMatthew bedila ngamaJuda kakhulu bekhona abaFarisi lapha ya uma ufunda indaba yabaFarisi siyazi ukuthi bekungabantu beyikhundla ezinkulu befuna ukubonwa kuyona yonke into abayenzayo behlala ethempelini ezihlalweni eziphakeme. And uJesu maye ba describe ku chapter 23 uthi nina abaFarisi ningabantu abamemiyango nivimbile emiyango nabafuna ukungena ngaphandle abakwazi ukungena. Maye eqhubeka ekhuluma athi nifana namaliba noma amachuna akhandwe kahle ngaphandle kodwa ngaphakathi agcwele ukubola. So iprofesi iphinde iye khona lapho bazalwane. Sicela ukunikeza nobaba bazalwane asilekelele. Amen. Amen. Ngizama ukuphendula lo mbuzo kanti nami nginombuzo. La uthi Jesu uma emazwa ami ehlala kini nami kini
kuJesu ayikho isizini, akukho ubusika, alikho lihlobo, kuJesu kuyafana. Njengalesihlahla lesa esitshalwe ngasemfuleni, kuthiwa icama lakhona alibuni ngoba sihleti ngasemfuleni. Wayezama ukuphendula lokho. Lo mkhiwane uma bowuhlezi kuJesu, iy'thelo zobe zizoba khona, kodwa ngoba ukahlali kuJesu tithelo kude. Indaba ukuthi lo mkhiwane awukahlali kuJesu, hayi ukuthi isizini yasehlobo yasebusika akukho ezweni kaNkulunkulu lokho. Iy'nsuku ziyafana, ebusika nasehlobo kuyafana, into yinye. Iy'thelo ziba khona noma kusebusika noma kusehlobo noma kunini. Ngicela kubuda baba. Lokusidukisako ngilokuthi bayimentionile isizini ukuthi kwakungasiso sikhathi sokuthi kube netithelo lapha yakumakhe. Kwakungasiso sikhathi sokube kube netithelo manje kuyasidukisa lokho. Lalela, Jesu uphendula lo mbuzo, hayi ukuthi uyaphikisa uthi hayi inkinga yalo mkhiwane awukahlali kuJesu. Yiko lokungatheli, yiko kunebusika nehlobo. Wahlala kuJesu kuyafana ntombazana yami, nasehlobo nasebusika kuyafana, akushintshi kuJesu. Njengalapha lithi igatsha esihlahla esitshalwe ngasemfuleni emanti, sithole mandi ngezikhathi ligatsha khona lenjani alibunini. Usho ufundisa lokho lo wayengekho labantu lo muntu lesihlahla besingekho emvinini owona wona. Amen baba. Le kuthe isihlahla timpande taso tinabele kuphi Emandini. Icaba khona ebusika nehlobo kunjani? Kuyafana. Hlala wena la kuJesu. Ungeke ube nesizini yasebusika noma isizini yasehlobo. Umbuzo wami ke bongilo ukuthi lethi vunguvungu Mshumayeli zifikela wonke umuntu yini, nokholwayo nongakholwa, ngoba lithi lemvula yayithela yema lendlu, lelenye yayithela yawa. Kanti kunjani lapho kufika kanye kanye yini? Yebo baba, ivunguvungu zifikela bonke. Kodwa ke engakubeka ukuthi usathana kanendaba nalaba bakhe. La uJesu mayefundisa abantu ayefocus kubo yilaba babemlandela. Nekulabantu ababemlandela bekukhona abantu asebeyamkele lento yakhe ngokweqiniso. Bese kuba khona abalandeli. Laba abangabalandeli laba abakha esihlabathini, abangakagxili bona kuyena uJesu, izimpande zabo ezingekho lapha emanzini. So bakha nje bakha esihlabathini. Ngamanye amazwi bebengekho bona kulesa siqu lesiya, bengekho lapha emvinini. Bese kuthi laba abanye ekuthiwa bakhe edwaleni yilabo besifunda ngabo lapha ukuthi bona banamathele kulomvini lo. Kodwa le ikhukhula zibafikela bonke. Manje nasi isihlahla lapha ngibona sithele nganhlanye
nganhlala ngathi aselanga kahle sikuphi kanti sona kulesa sihlahla baba ile ndaba ebesiyidiscussa before siphuma la sithi labantu laba bakhona la phakathi endlini yokukholwa kodwa inkinga yabo abanye babo abakaphenduki ngokuphelele ingakho bengahlezi kuye kodwa bakhona siyahamba nabo bayanikela bayahlabelela benza konke kodwa abahlezi abakhanga kuye ngoba lapha yana kulesa sihlahla sithe masifunda ngaso kwathiwa kufure kumuntu ozokwakha kuso lokuhlala kuso kuthiwa uhlala usuku nosuku akusikuthi uhlala namhlanje kusasa ususukile futhi so lo muntu uhlezi umfundisi uze wabekisa la wakhumula nezicatshulo wakhumula nebhantshi lakhe wakhombisa ukuthi noma umuntu angaya le ayocheza izinkuni azongenzela itiye kodwa uzongithola ngihleli kodwa umuntu ongahleli yilo ongagxilanga loyo muntu ukhubeka nakalula ebandleni uthi umuntu mayesehletshwe ngumuntu uyaphuma ngomnyango uyahamba ngoba akakahlali lapha lezithelo azikho kuye inkinga yokuthi ngale lesihlahla sibe nje laba abangale abahlezi kulesiqu noma kulomvini oyiwona wona bayahluleka ukuthela so nomuntu omusha ohlezi la ongahleli kuJesu ngeke ezakwazi ukuthela noma uyathanda noma akathandi amen hayi sengiyezwa ke amen umbuzo wami bokuthi lemvula kanti ifana ibefike labo babili ni labantu lo hlambile nalo ngahlambile yebo bafikela bobabili ba kufane oh ifuna ukusivezela ukuthi mazi kufica uhlezi kuye angeke uzunyikaziswe noma kungaba yini noma bangakuhleba enkonzweni ngeke uzunyikaze ngeke uzukhubeke kodwa lo abazomhleba uthatha isikhwama sakhe uyaphuma ngomnyango abakangichawuli mina abakangikhulumisi mina ebandleni useyaphuma useyahamba amen onangu sesibonga bengibhale ukuthi liyafanana lo hlobo lwalemvula lolusifikelako nesobabili manje kuthi nalabacalako kusho ukuthi nabo ngiyafuna nigcizeleleke kuthi ngiyafika la evangelini sengithola nami imvula lenkulu ngangale yasesijeni noma le yasesmith yasesilindiwe lo wakutsala bese ke mina ngiyahluleka ke lokuthi ngikhona lokuthela dithelo manje that's why sengitholakala ngingala kulesihlahla ngoba ngishaywe iloko ukuthi uthi temfundisi tafanana letimvula siyashayeka sobabili ngaletifana nako kodwa sesimida sowucalile nothelile dithelo sekwesibili yena timvula timshaya kodwa mina ngiyaqala ngiyafika la lo monye ngesikhathi singale uye wathi kwangathi kukhulu lokho gwabo sesizibanibani bona ngoba dala bafika so ngifuna kuva kahle lapho ukuthi bazongilekelela abafundisi okay yasiqalela ko assessment mina ngifuna ukubeka ngalendlela kakhulu bazalwane siphushelwe ekukholweni isolution ilokuhlala kuJesu uma sihlezi lapha kuJesu noma ziyayinethi imvula bibikali uma uthola lomhlwanyeli sesibonga sengifaka lokunye nakahamba atshala lembewu ihamba lembewu yenze njani ithola lomhlabathi ohlukahlukene not to say akayekela ukutshala umhlwanyeli
umhlanyelo uyachubeka wenza njani uyatshala kaloku ifika lemvula ifika lembewu ithola lomhlabathi onjani manje uthembekile uNkulunkulu ukuthi wena usindiswa izolo ungena ezilingweni ezifana nezamu noma ezifana nezikamkhulu umkhulu Simelanga ngiyabekisa lithi iBhayibheli awuzukulingwa ngokungaphezulu kwalamandla nawo futhi uma umbheka umuntu osanda ukukholwa unamandla amakhulu andlula lawakho khosi ezinye azikamshayi kungako wena osoyihambile ijeni uthi ungibani lo thina sihambe yena kanandaba ukuthi wena uhambe lapho uthi mina ngifuna uNkulunkulu asebenze kimi ngalendlela engizizwela ngayo manje ngishela ukuthi noma ngabe uzalwa izolo noma uzalwanini kodwa izivunguvungu zinjani ziyi-1 zizonetha ngesikhathi imvula phela sikhuluma ngento egeneral uma ini imvula ayithi wena uhlele emkhukhwini lo ya uhleli kumention kodwa ithela bonke eke uma ithela zonke wena uyalala osemkhukhwini wenza njani uthi Nkosi yami Jesu uyayibona lento injalo angeke sikubalekele bazalwane zina ungasindiswa kusasa ungene esilingweni kusasa ngoba kuyisikhathi sokuthi imvula yanetha ngiyacabanga baba bengithi ngiyazama hayi uzame khona impela ake ngigcizelele nami kuloko okukhulunywayo lapha eThekwini kuke kwaba nenkinga enkulu angisakhumbuli imuphi unyaka la kwafika khona izikhukhula esasibona imizi emkhulu lapha eMhlanga idilika bathi kunemkhukhu eyama imvula yayina ngendlela eyodwa yama imkhukhu ukuthi kanjani asazi uNkulunkulu owaziyo ngifuna ukugcizelela lento yamandla bazalwane ivangeli malifika kumuntu amandla awahlukaniseki because igama lithi amandla lilodwa lawa kaNkulunkulu indlela afika ngayo kulo iwona lawa amandla afika nakulo futhi ke njengoba esha lapho sesimita ave enamandla umuntu oqeda kusindiswa singaphuma manje la eCaroline siyofakaza uyofakaza engenamahloni wena osono 10 years la ebandleni ophinda usabe nabantu ngoba sekunezinto zenzile wena osonamahloni ngazo but amandla kaNkulunkulu nje angamandla ayafana amen abazalwane asingayithathi ngokuthi kuhlala kuJesu ufuna ukucwepheshele ube ngicwepheshe ukukhulele kube attached to eminyakeni ethile yeah uJesu lathi hlalani kimi usho ukuhlalani kimi akunaminyaka akunacwepheshe akunani kuhlala nje kuJesu kuthathe njengoba kunjalo wenza uJesu abe ngizawuthini ikhaya lakho abe uyabona nje iBhayibheli alikhulumi ngeminyaka likhuluma ngendoda ehlakaniphile yakha edwaleni noma ngabe beyisanda kwakhiwa noma kodwa yakhiwa edwaleni zashayiphe nale yayiwiswanga ukuthi beyisanda kwakhiwa but iwiswe ukuthi yakhe esihlabathini so kuhlala kuJesu kuyinto enjalo bazalwane na uhlela kuJesu uhlela edwaleni ziyashaya zenzeni zimwiso wakhe esihlabathini ume wena owakhe kuJesu ngeqiniso amen bengithi bobabili bebanaye Naomi kodwa na abajuzanga ngokufanana lomnye wanamathela lomnye wahlehlela emuva sengisho sesela nje siyagcizelela ngale mvula abathandekayo amen
kanti futhi kude lo tawulwela lo munye impi yakhe ngilona loyo unempi yakhe nawe une yakho noma utelwe namuhle ekukholweni noma nini kodwa impi yakho vele ayisinkulu yakho imlingene wena lele sikuvelele nje sokufuna wena ume ngalokho lofundziswe kona amen kuloko futhi bazalwane solo sigcizelela ukuthi uthi uJesu ngaphandle kwami ningenze lutho yeah ngamanye amazwi nokunqoba noma ukwazi ukulwimpi uma engekho yena uyifeyila usehluleki kodwa lindela ukuthi impo yilwayo wena plus Jesus bese siyabuthatha noJino uNkulunkulu baba uhlala kuye ningena empini ningena nonke uyabuya umoya ingcwele ukunikeza amasu ukuthi ungayincoba kanjani lempi yindaba iconnection yakho yonke ilapha empandeni ukuthi isiqu sikumuncele kangakanani amanzi wena uvulekele kangakanani ukudla kulesiqu kungenzeka uyadla nakufika amoya amacembe enza njani ayahohloka kodwa amacembe athola amanzi enough kuyandlula usibone lokho simile sigcizelela lokho bazalwana sigcizelela ukuthi njani sigcizelela ukuthi hlala ukuthi ubani nobani amandla ethu angakanani nakuwo lamandla uthi ugidiyole ngalamandla nawo hamba ulwimpi ndiyakubona lokho bathandekayo kodwa kubiza ukuhlala imfihlo bazalwane yako konke lokho esikhulumayo ikhambi lekuhlala kuJesu amen amen sanibonani bazalwane very interesting uhlanya ulubona ngendlela lenza ngayo ukuthi liyahlanya uma uhlanya lungakaqala ukwenza izinto ezingenziwa umuntu ongahlanyi ngeke ulubone ukuthi liyahlanya ngifaka uthayi nomfowethu ufaka uthayi sobabili wa honorable asibonakala ukuthi khona nomehluko phakathi kwethu ngikhulunyiswa yini lokho bazalwane la amadoda amabili akha izindlu zawo ezindaweni ezimbili ezingafani and awusuthola umlando ukuthi before bakwazi ukuba identified ngezinto abazenzile ubani wayegula kunomunye kodwa sikuthola la sekuna imvula esame sebadibana nezimo ezifanayo sekuyaqala ukukhuluma ukuthi indoda ehlakaniphile nendoda eyisula but before that bekungekho umuntu ogulayo nongaguli uma ngabe sizophuma la sinalokucabanga ngokuthi hayi sonke siyafana yebo sonke siyafana but kuhluka la ekwenzeni wenzani ehlukile kunomunye sonke siyakholwa kodwa ekukholweni kwethu kukhona yini okubona kuumphumela wokukholwa kwakho abanye sebakholiwe bakhompera nabantu abangakholwa ukuthi bangcono kunathi sikholwa kodwa lo muntu akahlele ekukholweni kwakhe